former ANC president. Hayi, mfana wami awume kancane ngetindzaba. Uyabona namuhla ngifuna ukukutshela umlandvo wala kaDladla, yabona. Ngikukhombe netithombe ukuthi ngikhule njani ngoba phela mina sengitakufa. Nangifa kumele kube nguwe lokhulumako ngembi kokuthi ngiyofihlwa endzaweni yami yokugcina, yangiva. Yeah. Yabona la i-album yami le. Uyabona la bengisebenta Ermelo Mine. Yeah. Lo lengimenaye la nguSophie. Sophie lo ngahlekisana naye ngaphambi kokuthi ngathi makwakhe. Alright. La bengisebenta eSudwala Cave. Hey, Ndumiso. Ndumiso. Kanzi uhambe nini la ngoba bengikuchazela ngale tithombe ukuthi bengisebenta phi bengenda. Angisakhumbuli uhambe. Emfana, uyayiva inkosi yakhuluma la nami ngivuswa ngiyobe ngile. Kunomsele lo okuceleni kwengadi mayini imvula emandi angene engadini bese akhukhula lemfino nato tonke letinto lesihlanyelile. Bengicabanga ukuthi nyalo ngembi ukuthi licale kuna sihambe sivule umsele loto hambisa lamandi aye kaMaseko, yabona angisho kaMaseko abanale drainage system siwathumela khona ehlele khona, uyabona. Asende njalo kasingacithi isikhathi hambo landa mahalava bemabili. Hey Ndumiso, awubonga kusheshe ufika mfana wami. Buka ngicela uyofaka nangi petroli lapha kulo mshini we-Homelight. Yeah, ufake ne 2 stroke. Uyathi mos ukuthi sidida njani. Ungakhohlwa i 2 stroke ngobe uma ungayifakanga uyofa le Homelight. Yebo, ngifuna sisahe tinkuni khona sitohlala emlilweni mayina nje lemvula singahlupheki ngetinkuni. Yebo. Yeah, utati kapa wena ungalanza abangani bakho noma njani kodwa bese sisaha ngitawuba nawe. Yebo. Alright mfana. Uphindze uthi 2 stroke ngiyifake njani, udidwa njani? Kufanele ungeva ngoba mina ngikhuluma ngilaleli. Ngabe ufuna kufaka le petrol nale 2 stroke la akunankinga kufake khona ngoba ngikhuluma kahle ukuthi ungakhohlwa i2 stroke isigubhu sekumixa sikhona lapha ku-Homelight. Hayi suka mana nilalele Ndumiso, unenhloko lenkulu mahala.